Amukije niko mujya nkurikirana kuri YouTube ndaje kandi tuvuga ubutumwa tuzazi musaraba twiga ijambo ry'Imana duhanurane Imana tugiriye neza reka rero maze senya kugira ingenge icyo avuga Mana yacu iri mu ijuru ndakuretse ahantu Mana ngiye kuvugira ubutumwa Mana wowe Roho Mutagatifu wa Mana abane nanjye ibyo ngiye kuvuga Mana ntabari ngivuze Mana bivuye kuri wowe Mana ni wowe nkeneye kumpa amajambo mbwira ubwoko bwawe butwisi impande zine z'isi wa Mana we reka rero Mana akakanwa gahumane Mana kagiye kuvuga amajambo maze uzagende yumvishe abantu bazajya amajambo banazanye kuri YouTube kandi impera umugisha n'ibyo nkamera byose yuzira yawe Kristo umwami wacu amen. Bene wacu nshuti zanjye amajambo ngira ngo twige ko hano ni amajambo yerekeye abubatsi ingo mw'abantu mwe mutuyisi cyangwa mujya munkurikirana naho napfakaye ariko narigeze kubaka imyubakire rero iriho buno nakamaramaza mw'abantu mwe ndi gute inshuti zazi musaraba byagenze gute abantu bafashwe ryari urimo rero ugasanga harimo abajya kurwubaka nkabaga bataripanze sinzi uko birimo biragera n'ukuri ariko ingo ziriho buno izifise amahoro niza bari mu myaka yabo nakuze nsanga bariho cyangwa butungana ariko ingo zaba imyaka 30 ujyana hejuru gushyira munsi ya 50 vurema ni ibicika bene wacu byagenze gute bantu b'Imana ariko urebye uko hano havuga n'Abanyefeso 5 uhasomye ukaharangiza ni amajambo afise ikintu yabwira abantu bubatse inshuti zagize umusaraba ikiyaga ngenda babwire ni ukuri umuntu ubatse urugo niba atarwubatse muri mpwemu ntacyo afise niba wa mudamu wa mugore we ubatse urugo niba utarwubatse muri mpwemu ruzosambuka tu nawe mugabo niba urwo wubatse utarwubatse muri mpwemu vurema ruzasambuka none rero iyi mpwemu Imana ishaka ko dusenga muri mpwemu icyo dukora cyose tugikore muri mpwemu twigisha abantu turi muri mpwemu Mana yanjye turira abana bacu turi muri mpwemu twubaka urugo turi muri mpwemu icyo cyose uzakora cyose kandi kugikora turi muri mpwemu none rero iyo mpwemu w'Imana tuzazi musaraba abantu kera barimo baramwirukana mu mitima yabo kuko mpwemu w'Imana ntibamwirukana mu rushengero umbwire ngo uwawe mu rugo mpwemu arimo arakora aho ntibikunda ibyo tubona n'ibyo umuntu yumva ni ukuri birateye agahinda bantu b'Imana niba udashaka ko mpwemu akora mu rushengero urumva iwawe mpwemu arimo arakora kwera bantu b'Imana ikindi cyose kidahagaze kuri mpwemu icyo kintu cyose twakita pirate ikindi cyose kidahagaze muri mpwemu kidakorerwa muri mpwemu nticyoramba nticyanakomera tuzazi umusaraba bantu b'Imana aho amariye kumenya kwisomera Bibiliya no kuri hari cyo nungutse kandi nyambirwa buri munsi tuzazi umusaraba ikintu cyose gikorewe muri mpwemu ashaka kuvuga atahura mpwemu ari giki mw'abantu mwe ikintu cyose udakoze ubifashijwemo n'Imana icyo kintu si cyiza ntigikomera ntikinaramba ntigenye gute n'urugo narwo rero tubakiye kuri mpwemu urwo si urugo ufise ahubwo niba ari umugore wazanye yeri igihonomo wizaniye niba ari umugabo washatse yeri igihonomo vurema urimwo kuko umugabo tutari mu mpwemu ntiyemera umugore gusenga cyo kirazwi vurema ejo umugabo wawe nakuza kutatenya mu masengesho akakuza gusenga akakuburabuza gusenga ntabwo umugabo vurema ari muri mpwemu
naho umva ingo gishizimo zirasambuka bamwe bagapfa gusenga. Kandi ijambo ry'Imana rikatubwira ati nushaka kuvana n'umugore wawe, muzavane n'umugore wawe kubwo wamufashe asambana. None ubu noneho rero n'amasengesho ari gutuma mubipfa, ingo zigasambuka. Uko ntiwanzana nsenga, waje iwacu uje kunsaba nsenga, nije makushyiza mu rugo ungira imbata y'ibyaha, ntunyembe kujya gusenga. Urumva ntabwo tuzahuza, tuzazi umusaraba. Imana tubare n'ukuri, yemwe abantu mwe abashaka abandi bagashakwa, imbere izo ngo zanyu muzubake muri mpwemu, n'abana tuzatubyara tubarere muri mpwemu. Mwe abantu mwe niki Imana idusaba. Ariko se usomye uyu Abanyefeso 5 urabisaga mu mushisho tuzazi umusaraba. Mwe abantu mwe tujye nk'umurongo wa mbere avuze ngo nuko mwigane Imana, nuko mwigane Imana nguko nk'abana ikunda, kandi mugende mu rukundo nk'uko Kristo nawe yabakunze akatwigura, akatubera ikikanwa gikimazi gihabwa Imana umubabwe umota neza. Bagora taravuze ngo ari kubushakanye n'ubuhumanya byose no kwifuza, ndimukabishyire no mu kanwa, mube nk'uko bibereye abera. Tureke n'ubushakanye, tureke n'ibiki nuko kwifuza tutazi umusaraba. Bantu b'Imana kweri, aho utuye mu baturanyi bawe wo kubona mu ishengero urimo, urumva ko ibintu tubikurikirana kweri. Imana ngo twigane kuba nkayo. None ntituragerageza, ntiturapima, ahubwo twibereho nk'uko Sekibi agomba. Tuzanye umusaraba ni 33. Ntabwo yose 33 ntabwo yose ndayirangiza, ariko ni ukuri mw'abantu mwese ko ni ukuri. Yesu umwami wanjye, Mana y'isi n'ijuru, ngo cyangwa ngo biteye isoni. Aho ni kuri 4 ngo biteye isoni, cyangwa amagambo y'ubupfu, cyangwa ibitwenza bibi, kuko ibyo bitabereye. Ikibereye ni ugushima Imana, kuko ibi mubizi neza yuko atamushakanyi cyangwa igihumane cyangwa uwifuza niwe usenga iby'Imana azogera icyaragwa mu bwami bwa Kristo n'Imana. Imana tugirize tutazi umusaraba. Ndakuze Bibiliya iraduhishurira uko bizagenda. Bashaho ibi bintu mwirirwa twihendamwo, nukuri ubuzima tukabworoshya, ariko mu gihe cyo gucirwa urubanza nukuri tuzomaramara, kuko tujya twihenda. Imana avuga ati abantu bagira amagambo y'ubupfu, bya bigambo twirirwamo ndabizi nabiciyemo, ibigambo bidafite inda n'umugongo kweri. Ibigambo ntitubijya twese bantu b'Imana. Genda rero ahagatsiko k'abantu bicaye, tureke abanywanzoga, amarigara apfuye. Mwuka byara mw'abantu b'Imana mwe, reba neza nibi bigambo utabigira data wanjye. Mana ubushakanyi mu izina rya Yesu Kristo mwami wanjye, ngo abameze gutyo nabifuza, ngo abameze gutyo nta bwami bw'Imana bazaronga. Shiti yanjye umaze gusanga uri mw'aba bantu Imana ivuga, ni ukuri ukabuhazi, cyangwa se yenda ukabuhasomerwa, ariko abenshi ntibanagusomera. Nimujye mumenya icyo uko uri siko wigisha tutazi umusaraba. Igituma amajambo menshi tutayigishwa nuko usanga no mu ngo zabo abatwicanamo ariko bameze. Bantu b'Imana n'ukuri, imashaka kuko tuvuga ibitweza byiza, amajambo meza yo kubaka, apari ibigambo by'ibishego. Imana yabitubuza ariko ntitwumva. Wowe ni uzagirwa neza niba amajambo ni wowe watakureba. Bene wacu uwifuza uvuga ibijambo byo gutwenza,
abo bose ngo barahumanye, nta bwami bw'Imana ngo bazaronka. Bantu b'Imana, ubwami bw'Imana murabukerensa. Ubwami bw'Imana ntitubukeneye, kuko yaba tubukeneye twabukorera tutagize umusaraba. Imana tubabarire kweri. Ngo ntihakagire umuntu abahendesha amagambo y'ubusa, kuko ibyo ari byo bizanira uburake bw'Imana abantu ngo bintabarirwa. Murazi ko ntiturimo turabwirwa sho tuzazi umusaraba, turimo turabwirwa bantu b'Imana, yaba ari byo guhanura, yaba nakamaramaza ibara bararyaraguye, ariko mushaka tube menge tugira ubwenge tuzazi umusaraba. Kuko yewe gamana nje we, kuko kera mwari mu mwiza, none mukaba muri mu mucyo, mu mwami, mu ngeso nziza zose no mu kugororoka no mu kuri. Mumenye neza ibihimbara uwo mwami wacu, kandi ntimugafatanye n'ibikorwa birumbye by'umwiza, ariko cyane cyane mu biserure. Kuko ibikorwa naho ngo kuko ibikorwa nabo mu mpisho biteye isoni no kubivuga, ariko byose ibyo bishizwe ibyo bishizwe ahabona, bigaragazwa n'umucyo, kuko ikigaragazwa cyose ari umucyo. Icyo gituma bivugwa ngo ikangure wowe usinziriye, uzuke uve mu bapfuye, Kristo arakumurikira. Imana, ijambo ry'Imana riradukangura tuve. Urumva izi ngeso ziri hano haruguru twajya dusoma, iyo zirimo uba umeze nk'upfuye, nta watujya kubivuga. Turimo turibwira ngo turiho kandi tutatariho, twarapfuye kera. Kuko niba udatinya Imana, ukaba udatinya ibigambo nk'ibi ngibi, ukaba udatinya gukora ibiteye isoni, aho muri uwo mwanya uba umeze nk'upfuye. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo nitwikangure tuve mu bapfuye, tujye mu mucyo, tuve muri ngibi turimwo. Umucyo w'Imana utumurikire, umucyo wa Kristo utumurikire. Mana nge tubabare kweri. Nishaka reka hamwe ndaharekeye, tujye hano kuri 72. Bagore mugamburikira abagabo banyu nk'uko mugamburikira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore wiwe, kuko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero, akaba umukiza waryo, ari wo mubiri wiwe. Imana tugire neza. Bashaho ibi bintu turimo turikora kuko tugomba. Bantu b'Imana, yemwe abantu murimo murakubitira abantu mu mashengero, umenga amashengero ni ayanyu. Ishengero ryo iyo ari yo yose yitwa ngo irasengerwamo n'abantu, abantu bakaza baza mu gishengero baje gusenga. Mujye mumenya ngo iryo shengero tugeza kuba ryubakiye kuri Kristo mw'abantu b'Imana. Ubu rero amashengero y'iki gihe nta Kristo yubakiyeho. Nimutubwire neza mw'abantu b'Imana, mwego mufite amashengero muhagarariye, utubwire niba amashengero ari ayanyu, cyangwa se niba amashengero yanyu ahagarariye kuri Kristo. Uko nta shengero ryaba ryubakiye kuri Kristo, umuntu natera aleluya bamuhuragure nk'abahuragura inka, ngo aleluya z'uyu muntu ziratujena. Mw'abantu mwe, yemwe abantu b'Imana, ibi bintu biri ku kino gihe mw'abantu b'Imana mwe, mureke bitwereke ko Yesu agiraze tuzanye n'umusaraba. Ibi byo kuvuga ngo nibakureho ngo abakozi b'Imana ba mbere batize bashyiraho abize za siyansi na tekinoloji, mw'abantu mwe, abantu b'Imana byo mumenya ko twebwe ituma ngo tuyikorere, abenshi ibatuma yabanje kubacisha mu ishuri ryabo.
tuzazi musaraba amashengero arimo ashaka kwegurirwa abize ngo amasomo yisumbuye. Urumwe ashaka rero twize aya masomo y'Imana na materinere ntitwayize tuzazi musaraba. Aho rero ni inzira yo kurukana mpwemu wera mu ishengero. Niba umuntu agira ngo yerekwe baramukubita taga bakamusohora. Byanzu zeriya zawe yizitwara. Tubishaka mpwemu wera agiye ikintu abwira ishengero. Tubishaka mpwemu wera nawe agira ikintu kandi mwumva ko ishengero ari ryose. Ishengero ryose tegeza kuba ryubatse kuri Kristo. None igihe gibatse kuri Kristo ndabo ishengero ry'Imana abantu b'Imana. Yemwe bantu mugiraho mwinjira ni murebe neza niba amashengero yubatse kuri Kristo mwabantu batugiriye neza. Ariko nta upasiteri wakubita umuntu uteye haleluya ngo tuvuge ko ngo asenye Imana. Imana tubarisha tuzaze musaraba ni mube maso murebe ibintu aho bigeze. Amashengero ariyo kino gihe arimo arayoborwa n'amareba. Mwuka wera baramwirukanye tuzaze musaraba. Abanyamareba abazi gusoma cyangwa basoma Bibiliya n'abanyamareba Bibiliya bavuga. Kwitanyura urubisangamo aho usanga kuna abanyamareba nabo ari abantu nabo bafise nabo ubushobozi bwabo. Umunyamareba ntashaka kufise mpwemu wera yagiye kinavuga mu ishengero. Ndibashaka ko uvuga ngo Imana iravuze ngo nimwumve ko Imana ivuze ibyo ntibagiye babikeneye. None niba udashaka kumva ko iko Imana ivuze niba Imana ishaka gutanga message y'abantu bayo wa upasiro ukabyanga. Tukene ko umuntu avuga ntukene ko Imana ikivuga muri iryo shengero ryawe kuko ni iryawe ntabwo ari rya Kristo. Imana tugireze shitazi musaraba. Imana utabare kwere. Amashengero mugiye kwahereza ngo abize amasomo bakayarangiza. None natwe rero hari amasomo Imana ducishamwo namwe mutazi. Tuba tuzi bya siyansi na tekinoloji namwe ntimuzi ayacu twiga iby'Imana twigisha namwe ntimubizi. None mudashaka ko dukorana urumva turuba turajya he gihono mushitsazi musaraba. Imana tugirire neza rero. None nkanga ibyo abagore mwabantu mwe yemwe bantu Imana ngo ariko nkuko ishengero nkuko ishengero rigamburikira Kristo abari nako abagore bagamburikira abagabo babo muri byose. None nkabaza tuzazi musaraba. None abagabo tuzabagamburikire no mu mbabwa bene wacu tuzazi musaraba. Ese abo bagabo nyine uzakuza gusenga na uzamugambukira gute bene wacu abantu b'Imana aha hantu mpwemu w'Imana zaturongore cyangwa atwigisha tuzabagamburikire muri byose. Uje kuza gusenga na uzamugamburikira uko nyine ukubuza Imana kuba ati ngene njya kora mu gicaniro nzaguca amaguru. Rero njya kubona ugiye he kurusaga gusozi nzakwereka nzakwirukana bantu b'Imana yemwe biragoye nshizazi musaraba. Aha rero nusaba Imana mu ijuru ikagira ikintu ibafasha mwebwe mu gifisa abagabo bantu b'Imana. Imana tubarire kwere. Bagabo mbukunde abagore banyu nguko Kristo nawe yakunze ishengero akaryigura. Abantu b'Imana Kristo yarakuze ishengero. Ishengero ni wowe ni ngewe. Ishengero riraho ridituguruwe nta muntu urimo iryo si ishengero. Ishengero ibishengero ariko abantu baryinjiyemo. Abantu b'Imana kera narizi ngo umuntu yinjiye mu ishengero afise ikibazo runaka atacyakemutse niko narinzi. Aho buragenda bya bibazo wari ujyanye urabitahana ugatahana n'izindi ngorane n'izindi ziyongereko. Amapepu gusa ni abantu bariko barajya gusoma mu mashengero. Giye kigiye abantu b'Imana bimwe tuvuge nkuko biri. Siko twese dufite Bibiliya tuvuga Imana nyakuri. Ariko ntacyo tuzabonera ku bikorwa byabo imbuto bama. Zazaje tubwira uyu muntu ameze uko cyangwa umuntu ameze uko. Kugira Imana bitubwira abo bose naho bamvumereza ngo mwami. Aha siko bose bazambona. Ariko abi wanjye muzabona cyangwa wese bazambona ku mbuto yama. Imana tugire neza.
Imana tubabarire inshuti zacu z'umusaraba. Eh, 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 eh. Kuri 43 yavuze ngo aryeze iryo yegesheje amazi n'ijambo, ngo arishyire aho ishengero rifise ubwiza ridafise amarabaga cyangwa injebejebe cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ariko ngo ribe iryera ridafise agasembwa. Aha hantu inshuti z'umusaraba usoma Ikirundi birakomeye bantu b'Imana, ariko 26 no 27 nanjye ntamara hose ntacyo, ariko ni umubano ngo bashakanye, ukuntu umugore atoza kuntu umugore wiwe akamwubaha, ngo n'umugabo nagakunda. None ubu bigeze he inshuti z'umusaraba? Aho urabibona nanjye aho ndabibona, iyi myubakire iki gihe iri hehe? Murimo muraca intege abana turimo turabyara, bantu b'Imana murimo muraca intege abana turimo turabyara. Hari no kuvuga ati niba kubaka urugo ariko bimeze, njyewe sizoshaka. Mbona n'abagiye nta kintu badushije inshuti z'umusaraba, basanga abana barimo baritamo uburaya, kuko najya kugira ubwo buraya arigenga, ntazamushyiraho amakondisiyo yapfuye. Ugasanga umuntu ahisemo kubera umwana, ahisemo kubera indaya, kubona nasiranye ziri kumanegeka. None nejo basambwe, none nejo bagabiye ibyumba, none nejo umugore yahukanye, none kandi aho rero ngo yarasengewe da, baragiye muri leta bageze gutemba tubarira nge ndangije n'ukuri akamatubarira ishengera Imana ishaka ngo arishyire hano. Yavuze muri 46 aravuze ngo aryeze aryogesheje amazi n'ijambo, ngo arishyire aryishyire ngo aryishyire ari ishengero rifise, ngo ari ishengero rifise ubwiza ridafise amarabaga cyangwa injebejebe cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ariko ngo ribe iryera ridafise agasembwa. Ishengero ryubakiye ku mwami Imana, uko Imana iryifuza, ribe ridafise amajambo rivuze, kuko kwasubiramo biragoye kuyavuga. Ishengero ritari ry'injebejebe, ishengero ritari ridafise ngo amarabaga, ridafise agasembwa. Iryo shengero twayikura mu kino gihe inshuti z'umusaraba, ishengero rihagaze neza buno, ryubakiye kuri Mpwemu Wera, ridafise agasembwa, twarikura he bantu b'Imana? Uko muri umva ibintu uko bimeze iki gihe, Imana tugereza inshuti z'umusaraba. Ariko nagira ngo ndababwire ngo bene wacu, kira ngo ndababwire uyu mubano w'abashakanye inshuti z'umusaraba urimo uratuma n'abana tubyaye bahitamo kwibera imaraya, kuko babona n'abasana ba nyina izo wubatse ntizifashe. Bantu b'Imana, yewe wa mugabo utese umugore, yewe wa mugore we utese umugabo wawe, ugasanga umuntu ageze aho ahagwa agushijwe nawe, umugore akagwa agushijwe n'umugabo cyangwa agushijwe n'umugore. Nuko izo ngo muzazibazwa bantu b'Imana, bya bindi mwagiye musinyira mwivugira n'akanwa kanyu bizabakoraho, bizabakoraho. Yewe ndangije inshuti z'umusaraba, timumve ngo ndababwira uko narigize nubaka, ariko ibyo ndabona muno ntaho nigeze mbibona mw'abantu. Ndangije bene wacu, Mana yacu iri mu ijuru, Mana nyiri ubushobozi, reka amajambo Mana agira icyo amarira abantu bazayumviriza. Uwiteka nyir'ingabo Mana, kandi amajambo agende yubaka izo ngo ziri ku manegeka, za ngo Mana, za ngo zirimo ziraryana none ejo izo ngo zirimo zirasambuka. Mana yacu nyir'ijuru, reka abantu bose Mana ibyo bakora byose Mana bigende bidafise akarabaga, bitari injebejebe, bidafise agasembwa. Urwo rugo ukeneye ni urugo rudafise agasembwa, urugo rudafise amarabaga, n'ishengero ushaka ko riba ridafise agasembwa. None Mana no kudutabara, naho ubundi wo turananiwe wa Mana we. Reka rero amajambo tujye njya mvugira aha kuri no musozi yagira ikimazi abajya banyumva, kandi ajya agira ikimazi n'ujyo nkamera
tusabize Yesu Kristo umwami wacu amen.